با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. گروه کاری در هیئت نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در جریان سفر کاری با انشاءات ورزشی شناس گردیدند. متوجه باشید به گزارش نخستین برنامه. معاون رئیس ولایت سوخت ظفرخان اسماعیلزاده و سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت بختیار اسمتزاده با مقصد بازدید و شناسایی از وضع انشاءات ورزشی به شهر پنجکند آمدند. ضمن بازدید از انشاءات ورزشی شهر به وضع انشاءات ورزشی بهای بلند داده بهر خدمت رسانی باز هم خوبتر ورزشگاه ها و جلب بیشتر جوانان و نورسان به ورزش و طرز حیات سالم مصلحت ها دادند. معاون رئیس ولایت ظفرخان اسماعیلزاده و سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت بختیار اسمتزاده در روند شناسایی با وضع ورزشگاه ها با ورزشکاران نورس در قصر پهلوانان سوخته صحبت آراسته تاکید داشتند که شما جوانان و نورسان زمان استقلالیت خوشبختترین نسل هستید، زیرا برای به تعلیم و تربیت و ورزش مشغول شدن شما تمام شرایط ها فراهم آورده شده است که ساختن و به استفاده دادن انشاءات ورزشی نمونه این گفته است. همچنین تاکید کرده شد که جوانان نورسان به ورزش و طرز حیات سالم بیشتر جلب کردند، چون ورزش عامل اساسی سالم و بردم نگاه داشتن جسم است. سنه 2 مارت سال روان در جمهوری تاجیکستان معرکه مهم سیاسی انتخابی وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس های محلی برگزار می گردد. گزارش ما از ملاقات نامزدها با انتخاب کنندگان آماده شده است. سنه 28 فеврали соли ҷории шодизода Парвиз Шодибой номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии Панҷакент 21 бо интихобкунандагон дар шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент мулоқот баргузор намуд. вохӯриро котиби ҳавзаи интихоботии Панҷакент рақами 21 Шоҳида Қиёмзода ифтитоҳ намуда номзадро ба интихобкунандагон шинос намуд ва аз ҷониби шахси боэътимоди номзад Исмоил Зарифӣ тарҷумаи ҳоли ӯ ба самъи интихобкунандагон расонида шуд. сипас номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии Панҷакент 21 Шодизода Парвиз Шодибой доир ба барномаи пеш аз интихоботии худ маълумоти муфассал дод. зикр гардид ки таърихи навини давлати соҳибистиқлоламон гувоҳ аст ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар давраи ниҳоят мураккаби таърихӣ бо мақсади ҳифзи манфиатҳои миллӣ, истиқлоли давлатӣ ва таъмини якпорчагии мамлакат ташкил ёфта дар як муддати кӯтоҳ тавонист ба як ташкилоти бонуфузи сиёсӣ, такягоҳи боэътимоди халқ, ҳизби ормонҳои миллӣ ва дорои сохтори муназзаму мураттаби ташкилӣ табдил ёфт. ҳамчунин қайд намуд ки барномаи пеш аз интихоботии мо бо дар назардошти оинномаи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва дар асоси барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ки бо қарори анҷумани 16 аз 18 декабри соли 2004 тасдиқ шудааст, таҳия гардида он аз нақшаву мақсад, ҳадафу барнома ва стратегияҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад. барномаи пеш аз интихоботии худро ки он баҳри рушди устувори ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар, таъмини волоияти қонун, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мусоидат дар таҳким бахшидани давлатдории миллӣ, истиқлолу озодӣ, ваҳдату ягонагӣ ва суботу амният, инчунин фароҳам овардани шароити созгори зиндагии сокинон равона гардидааст, сармашқи фаъолияти худ қарор дода иҷрои як қатор вазифаҳоро ба манфиати интихобкунандагон пешбинӣ шудааст, мувофиқи мақсад мешуморам. ҳамзамон аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда шуд ки санаи 2 марти соли ҷорӣ дар интихоботи навбатии номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фаъолона иштирок намуда бо додани раъйи худ ба номзадҳои арзанда дар рушду пешрафти кишвари азизамон Тоҷикистон саҳми сазовори худро гузоранд.
گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و کارمندان شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان ضمن ملاقات با ساکنان جماعت‌های دهاتی سوجینا، لایق شیرالی، وارو و رودکی نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت را شرح دادند. با مقصد شرح و ایضاح نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با اشتراک نمایندگان شعبه منطقوی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی در وادی زرافشان در جماعت‌های دهاتی سوجینا، لایق شیرالی، وارو و رودکی ادامه یافت. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرینشاه نوراللهیف با ساکنان این جماعت‌ها در آغاز این ملاقات و صحبت‌ها مقصد و مرام گروه تبلیغاتی را توضیح داد. او اظهار نمود که مقصد و مرام اساسی ما این پیش از همه ترغیب و تشویق، آموزش و مورد عمل قرار دادن نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون برنامه رشد امروز و آینده تاجیکستان می باشد. نمایندگان شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی در وادی زرافشان میرزازاده الهام‌الدین، مقصودزاده محمد محمود ضمن سخنرانی‌های خویش به ساکنان جماعت‌های مذکور پیش از همه اهمیت پیام نوبتی پیشوای معظم ملت را شرح و ایضاح دادند. تاکید شد که پیشوای تاجیکان محترم امام علی رحمان در زمینه پیام نوبتی خویش پیش از همه مردم را به کارهای آبادانی و سازندگی، رشد تمام ساختهای خلق و همزمان بلند برداشتن معرفت حقوقی هدایت کردند. زیرا امروز مورد آن رسیده است که هر یک فردی تاجیکستان باید وطن خود را دوست دارد، برای خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور همیشه آماده باشد. زیرکی سیاسی را هیچگاه از دست دادن ممکن نیست. امروز مورد آن رسیده است که در سمت مبارزه علیه ظهورات نامطلوب از جمله اکستریمیسم، تروریسم و بیگانه پرستی همه قشرهای جامعه سهم شایسته خود را گذارند. در این ملاقات و صحبت‌ها از رئیسان جماعت‌های دهات، فعالان و ساکنان این جماعت‌ها دعوت شد که آنها باید کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را منتظم ادامه دهند، زیرا به همگان معلوم است که اوضاع جهان امروز خیلی مرکب است و مردم باید احساس نمایند که هیچگاه به ترغیبات بیگانگان فریفته نشوند. فرزندان خود را در روحیه دوست داشتن وطن تاجیکستان عزیز تعلیم و تربیت دهند، زیرا در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت برای فراهم آوردن شرایط‌های مساعد به مردم کشور از جمله برآمد داشتن معاش، کمک پولی‌ها و نفقه پولی‌ها از 1 سپتامبر سال 2025 پیشوای معظم ملت فرمان خویش را به انتشار رسانیدند و این غمخواری نوبتی ما را وادار می سازد که همیشه در اطراف پیشوای تاجیکان متحد باشیم و در تطبیق نشاندادهای پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خود را گذاریم. واقعا اشتراکچان این ملاقات و صحبت‌ها راهبران ساکنان جماعت‌های دهات سوجینا، لایق شیرالی، وارو و رودکی برای تشکیل و برگزاری این ملاقات و صحبت‌های خیلی پرمحتوا به راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شعبه منطقوی
агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии Сарафшон арзи сипос карданд ва таъкид карданд ки онҳо низ дар роҳи омӯзиш ва амалӣ сохтани нишондодҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматарафа мусоидат мекунанд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. бо иштироки намояндагони бонкҳо дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати беҳтар намудани сиёсати қарзию молиявӣ, иҷрои дастуру супоришҳо ва нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат вобаста ба таъмини пардохти ғайринақдӣ, эълон шудани солҳои 2025-2030, солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсионӣ ва дигар масъалаҳои соҳаи иқтисод машварати корӣ баргузор гардид. вобаста ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, шӯъбаи иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамроҳ бо гурӯҳи кории Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлисгоҳи калони бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони филиалҳои бонкҳо дар шаҳри Панҷакент ва раисони ҷамоатҳои шаҳр оиди ҷиҳати муайян намудани ҳолати рафти иҷрои фармони мазкур вохӯрии самаранок гузаронид. мавзӯъҳои рушди иқтисоди рақамӣ, гузаштан ба системаи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои бонкӣ ба аҳолӣ ва соҳибкорон ва ҳамкории устувор бо бонкҳо таҳти муҳокима қарор гирифт. сараввал мудири шӯъбаи иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Нигина Икромӣ сухан гуфта, ҳозиринро ба шаҳри Панҷакент хайрамақдам гуфт ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба саҳми ҳозирин расонид. дар рафти вохӯрӣ роҳбарони бонкҳо аз тайёр будан барои ҳама гуна ҳамкорӣ бо аҳолӣ ва соҳибкорони ҷамоатҳо ибрози ақида намуданд. аз ҷумла насб кардани терминалҳо ва банкоматҳо дар ҳудуди ҷамоатҳо барои бартараф кардани мушкилотҳои сокинони деҳот, оиди маблағсупории ғайринақдӣ, интиқоли маблағ аз дохил ва хориҷи кишвар, мубодилаи асъор ва ғайраҳо пешниҳод намуданд. аз ҷониби намояндагони Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарони филиалҳои бонкҳо дар шаҳри Панҷакент супориш дода шуд, ки то ҳадди имкон дар рӯзҳои наздик бо ҷамоатҳо шартнома оиди таъмин кардани аҳолии ҷамоатҳо мизоҷон бо таҷҳизотҳои лозима барои қабули пардохт тариқи ғайринақдӣ баста шавад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Зархуни Неъматуллоҳ. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар арафаи моҳи шарифи рамазон ҳайати намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ сохторҳои назоратӣ дар бозори марказӣ бо соҳибкорону тоҷирон вобаста ба баланд накардани нархи молу маҳсулот суҳбату мулоқотҳо анҷом доданд. ҳар сол бо оғоз ёфтани моҳи шарифи рамазон дар бозорҳо нархи маҳсулоти хӯрокворӣ боло меравад ва шикояти харидорон бештар мегардад. бо мақсади пешгирӣ аз раванди гарон шудани нархи молу маҳсулот, махсусан маводи ғизоии талаботи ҳаррӯза, гурӯҳи кории босалоҳият дар ҳайати роҳбарону мутахассисони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, маркази ташхиси минтақавӣ агентии Тоҷик стандарти шаҳри Панҷакент, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, маркази амнияти озуқаворӣ, ҷамъияти матлуботи шаҳр, нозири минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, дигар масъулини дахдор бо соҳибкорону фурӯшандаҳои бозори марказӣ суҳбату мулоқот анҷом доданд. дар растаҳои гӯштфурӯшӣ бозори марказии шаҳри Панҷакент зимни суҳбат фурӯшандаҳо таъкид карданд, ки нархи 1 кило гӯшт чун рӯзҳои пешин 95 сомонӣ боқӣ мондааст. ман даромадам холи раис муҳтарам намедонам ки нархи гӯшт чанд. шумо гӯшт чанд пули мехаридед пеш? пеш 95 мехаридем. имрӯз гӯшт чанд пул додад? 95 сомонӣ будад.
ضمن صحبت با فروشنده‌های گوشت سردار مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکن امید حبیبزاده، مدیر بخش دین تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن پرویز امانزاده، رئیس جمعیت مطلوبات شهر عبادالله رحیموف و دیگر اعضای این گروه با صلاحیت با صاحبکاران تاجران توصیه دادند که در ماه شریف رمضان ما باید همچون کاری ثواب نرخ محصولات خوراکواری مخصوصا نرخ آن محصولاتی را که مردم همه روزه خریداری میکنند هیچگاه بالا نبرند. در جریان صحبت ما با چند نفر تاجران نیز همصحبت شدیم و یکی از آنها اصرار داشت که امروز نرخ‌ها به تغییر باقی ماندند. هنگام ماه شریف رمضان همه خرما چند پول یک کیلوش امروز؟ کیلوش 25 تومانیه. حلوا چند پول؟ حلوای ایران 35 تومان، اینش 24 تومان. قیمت نمیکنید تو مانده با؟ نه. ماه شریف رمضان با؟ یگان قیمت نشده. همین حالت با ارزان شود نشد و قیمت نمیشه. گروه کاری با فروشنده‌های محصولات کشاورزی از جمله برنج، روغن و دیگر محصولات نیاز هر روزه همصحبت شدند. از آنها دعوت کردند که هیچگاه با راه‌های صنعی با بلند برداشتن نرخ محصولات خوراکواری در بازار مخصوصاً در ماه شریف رمضان راه ندهند. فروشنده‌های محصولات کشاورزی از جمله برنج و روغن در این باره با ما چنین اطلاع دادند. امروز 28 فوریه عرفه ماه شریف رمضان برنج از چند سامانه تا چند سامانه در بازار پنجکن؟ بلند 10 سوم تا 30 سوم. تا چند؟ تا 30 10 سامانه. نیما فهمیدم. نرخ پیش همه خیلی بود شما در عرفه ماه شریف رمضان بالا برده کرد. نه اینجا فرامدگی وقت دیزری سال. دیزری ما در بالا. نرخ تغییر یافت نه یافت. روغن چند سامانه میشه؟ روغن از 5 لیترش از 80 سوم تا 85 سوم. همین دو روز بود قیمت شد. برای چه قیمت شد؟ نه کولگوری فرم این فرمای عرفه جان. نکه سیده وقتی که شما قیمتشون میگویید شما فرم میگویید برای خریداری پنجکن این مهم نیست. باید میگوید که خود همین تاجرای بزرگ نقلات کرده. نه ما نقلاتنوی میتونم مارو نقلاتنویش. چقدر قیمتشون مثلا؟ 3 سوم قیمت شد. ما باید نه. روغن پاکتش هم دیسول است. 65 سوم 5 لیتر، 72 سوم گلیستونش قیمت نشده است. فقط سرویسگاه 2 سوم 5 لیترش به قیمت شده. مورد ذکر است که نرخ محصولات خوراکواری طلبات هر روزه چون روزهای پیشین به تغییر باقی مانده، تاجران بازار از جمله فروشنده‌های گوشت، روغن، محصولات نانی، قنادی اظهار داشتند که با بالاروی ارزش محصولاتشان راه نمیدهند. راهبرت بازار مرکزی شهر اطمینان دادند که در ماه شریف رمضان نرخ محصولات با مساعدت ساختارهای دهدار همکاری ثمره‌بخش با صاحبکاران و تاجران تحت نظارت دائمی گرفته می شود. در زمینه اجرای نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه از طرف شعبه معارف شهر پنجکن کدام تدبیرها عملی شدند؟ ادامه این موضوع در مصاحبه دلیری بازار و خیام جرایف. امروزها با دستگیری‌های معارف پرورانه و خردمندانی اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف کشور رو به بهبودی نهاده است و ساحه معارف شهر پنجکن یکی از ساحه‌های افزایش‌ناک به شمار می‌رود. در حدود شهر پنجکن 138 مؤسسه تعلیمی کار و فعالیت می‌کنند که از اینها یک عدد مؤسسه خصوصی، 2 لیسه، یک گیمنازیوم می‌باشند. و اینچنین 122 عدد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی و 12 عدد مؤسسه تحصیلات اساسی کار و فعالیت دارند. شماره عمومی خوانندگان شهر و دهات پنجکن 72231 نفر را تشکیل می‌دهد که به اینها 3884 نفر آموزگاران
сабақ меомӯзанд. шумори омӯзгорони маълумоти олидошта дар соли хониши 2024-2025 2325 нафарро ташкил медиҳад. дастовардҳои соҳаи маориф дар солҳои охир дар шаҳри бостонии Панҷакент хеле хуб мебошад. аз ҷумла бо иқдоми пешгирифти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шахсони саховатпешу хайрҳо имрӯзҳо дар шаҳри бостонии Панҷакент сохтмони биноҳои муассисаи таълимӣ, сохтмони синфхонаҳои иловагӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар соли равон дар ҷамъиятҳои деҳоти Моғиён, дар ҷамъияти деҳоти Суҷина, дар ҷамъияти деҳоти Саразм, дар ҷамъиятҳои деҳоти Лоиқ Шералӣ, ҷамъияти деҳоти Рӯдакӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ ба тариқи ҳашар бахшида ба 1 сентябр рӯзи дониш ва 9 сентябр рӯзи истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон кушода ва истифода дода шуданд. инчунин бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент имрӯз бунёди биноҳои муассисаи таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. имрӯзҳо дар ҷамъиятҳои деҳоти ёрӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 57 бунёди 14 адад синфхонаҳои иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 40 10 адад бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва инчунин бунёди майдончаҳои варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ дар шаҳраки Сараз, муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 72, инчунин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 39 ва инчунин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 53 ва мактаби рақами 63 ҷамъияти деҳоти Амондара бунёди майдончаҳои варзишӣ идома дорад. ташаккур. таҳсилоти томактабӣ дар раванди инкишофи кӯтак нақши ниҳоят муҳим дорад ва ин аст ки президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатишон ба маҷлиси олӣ ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид қайд намуданд ки дар 5 соли минбаъда дар кишвар 800 муассисаи томактабӣ бунёд карда шавад. мегуфтед ки имрӯзҳо дар шаҳри Панҷакент чанд муассисаи томактабӣ фаъолият мекунанд ва барои бунёди кӯдакистонҳо дар оянда чӣ нақшаҳо ба роҳ монда шудаанд? дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 20 муассисаи томактабӣ корро фаъолият мекунанд ки аз инҳо 12 муассисаи давлатӣ, 2 адад дар назди корхонаҳои ташкилот ва 6 адад муассисаи хусусӣ корро фаъолият мекунанд. шумори умумии кӯдакон дар муассисаҳои томактабии шаҳри Панҷакент 3884 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд ва инчунин ба ғайр аз муассисаҳои томактабӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент таълими яъне инкишофи кӯдак ба роҳ монда шудааст дар 89 гурӯҳ ки бар онҳо 2084 нафар кӯдакон ба таълим фаро гирифта шуданд. ва чӣ хеле ки мо шумо воқиф ҳастем дар санаи 28 декабр баъд аз паёми пешвои муаззими миллат яъне дар тамоми мавзеъҳои аҳолинишин дар тамоми деҳаҳо бунёди муассисаҳои томактабӣ ба нақша гирифта шудааст ва хушбахтона имрӯз дар шаҳри бостонии Панҷакент дар ҷамъиятҳои деҳот аллакай мо 15 адад сохтмони бинои кӯдакистонро ба нақша гирифтем ва ният дорем то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин нақшаро хуб амалӣ ба роҳ монем. мегуфтед ки таҳсилоти томактабӣ дар инкишофи минбаъдаи кӯдак чӣ нақш дорад? албатта таҳсилоти томактабӣ дар инкишофи минбаъдаи кӯдак нақши хеле хуб ба роҳ монда метавонад. мо аз он ба хулоса омадем ки кӯдаке ки дар муассисаи томактабӣ ба таълим фаро гирифта шудааст албатта аллакай вақте ба синфи як меояд омода аст аз он кӯдаконе ки дар хона тарбия гирифтанд ва хеле хуб нақши калидӣ дорад ва он кӯдаконе ки дар кӯдакистон тарбия гирифтанд имрӯз аллакай дар муассиса вақте ки бори аввал меоянд аллакай онҳо омода ҳастанд. корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент аз фаъолияти солонаи худ ба хабарнигорон маълумот дод. дар корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент 2 адад гармхона мавҷуд буда масоҳати умумии он 216 метри квадратиро ташкил медиҳад. дар кӯчаҳои марказии шаҳр 6 адад қуттиҳои партовҷамъкунии муваққатӣ дар амал мебошанд. бояд қайд намуд ки аз тарафи бахши кумитаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр тариқи ройгон дар ҳудуди шаҳр 5 адад партовгоҳҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. кумитаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент бо 6650 хоҷагӣ, 35 ташкилотҳои буҷетӣ, 290 адад корхонаҳои худмаблағгузору тиҷоратӣ шартномабандӣ кардааст.
чунин иттилоъ дод муовини директор Баҳронов Дилшодҷон дар нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорон. нишасти мазкур дар корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент бо рӯзноманигорони васоити ахбори умма доир гардид. Дар ҳафтаи нишаст рӯзноманигорон ба саолҳои худ ҷавоби мушаххас гирифтанд. оиди кабудизоркунӣ дар кӯчаҳои шаҳр гуфта шуд ки ба миқдори 1750 дона гули канна, 11500 бех гули садбарг, дарахтҳои ороишӣ ва сояафкан 1048 бех ва 264500 бех гулҳои мавсимӣ аз қабили замбарбақ, питюна, салва, катарантус, гулкарам ва виола шинонида шудааст. ба масоҳати 250 метри квадратӣ тухми алафи газон корида шудааст. инчунин 8133 дона дарахтҳо ба тартиб оварда шуданд. масоҳати 163250 метри квадратӣ кӯчаҳои шаҳр ҳамарӯза тозаву озода карда мешавад. ҷӯйборҳои шаҳр ҳамарӯза тоза карда мешаванд. дар фарҷоми нишаст гуфта шуд ки тозагии шаҳру деҳоти Панҷакент на танҳо ба дӯши Кумитаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ буда, инчунин вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди шаҳр низ ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз аз ҳамаи сокинон хоҳиш карда мешавад ки барои тозагии кӯчаҳои шаҳр ва назди хонаҳои худ саҳми хешро гузоранд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. бар асари бориши барфи калон санаҳои 25-26 феврали соли ҷорӣ роҳи Душанбе Чаноқ муваққатан баста шуд. санаи 26 феврал ширкати IRS масъулини нигаҳдории роҳ аз фаромадани 7 тармаи хурду калон дар роҳи Душанбе Чаноқ иттилоъ дода буданд. гуфта шуда буд ки бориши барф низ дар ин масир пуршиддату давомдор буда, дар баъзе қитъаҳои роҳи мазкур баландии барф ба 80 сантиметр расидааст. дар робита ба ҳолати мазкур ҳаракати нақлиёт муваққатан маҳдуд шуда, тамоми кӯшиш ба он равона шудааст ки зудтар монеаҳои мавҷуда бартараф гардад. ҷоиз ба зикр аст ки ин тармаҳо бениҳоят калон буда, зиёда аз 200 метр паҳноӣ ва қариб 8 метр баландӣ дорад. ҳоло роҳи Душанбе Чаноқ аз ӯ тараф боз буда, ҳаракати тамоми намуди нақлиёт таъмин аст. бо мақсади пешгирии танбашавӣ дар навбати аввал ҳаракати нақлиёт аз самти Хуҷанд ҷониби Душанбе шурӯъ гардид. кормандони мо аз ин мавзеъ дидан намуда наворҳоро ирсол карданд. гуфта шуд ки алон аз ҷониби ронандагон ҳамдигарфаҳмӣ набуда, боиси танбашавии нақлиёт шудааст. аз ронандагон хоҳишмандем ки ҳангоми ҳаракат бодиққат бошанд, роҳи сафед орзумандем ва ба танбашавии сунъӣ роҳ надиҳед. роҳбарият ва кормандони ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент бинобар вафоти рӯзноманигори шинохта, хабарнигори телевизиони Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон Фарҳоди Раҳмат ба аҳли хонавода, пайвандон, ҳамкорону ҳамкасбони равоншод ҳамдардии амиқ баён намуда, аз даргоҳи худованд сабри ҷамил хоҳонанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, тансияту хонобод бошед.